पाउसे युमफम मरुब पाउ खर अपडेट तौजरी एप्रिल कुनिपान हौगदौरिबा फर्स्ट अमदी फिफ्थ सेमेस्टर की एग्जाम याइथोप नत्रगद प्रमोशन तौबियु स्टूडेंट्स यूनियन तंगाइमक फदना सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लेबन मरम ओइरगा सेमेस्टर की एग्जाम असी तौब तारगसु तांग कुनिपान तौगदौरिबा फर्स्ट सेमेस्टर अमदी फिफ्थ सेमेस्टर की एग्जाम असी याइथोप प्रमोशन तौब नत्रगना ऑनलाइन एग्जाम तौबन चिंग चानगदब अम तौबिनबा लाइगागबदी मरी लेनबसिंगी मफमदा अपील तौरगले इम्फाल कॉलेज पांथोप पाउगी मिफम अमदा इम्फाल कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी ओइनम प्रेमदास हाई कोविड की अनिसुब वेब असिना मालेम की तोंगन तोंगन मफम सिंह सोहन बतन नतन मणिपुर कोविड की अनिसुब वेब असे यौचलपदगी नुमिदांग नाइट कर्फ्यू लाउथोप अमदी कैथेल चिंथिंगबगी वफम फाउब लेरिबने लाइचर असिना मरम ओरगा कोसेम बोसेम अमदी स्कूल इंस्टीट्यूशन चिंगबा थिंगजिनबा हौरे सेरगसिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की मखादा लेबा कॉलेज सिंह चथरिबा सेमेस्टर एग्जाम सिंह एसओपी ngang पांथोकनी आइबसि लेबक थेबने मांगना हाई कॉलेज की महिरोइ सिंह थवoi ओइदबगी मौने कंटेनमेंट जोन लाउथोपन मरम ओरका महिरोइ सिंह चथोक ससिन अपनबा पिरकपा असिना महिरोइ सिंह खुदोंग चादब कया मायुनगदौरिबने करिगुंबा महिरोइ सिंह लाइचत असि संदोकपा हौरकलबदी लाइना असि फजनबा होनबदा तसेंगना अचौबा अवाबा अमा ओइरगने लाइगांग थोकिबा ऑर्डर अमगी मतुंग इन थौरम अमा पांथोकपदा यामद्रबदा मियोइ कुंदगी हेन पुनबा यारोइ आइना थोखरबने कॉलेज की एग्जाम अमदा पुलिबा असि यामद्रबदा महिरोइ लिसिंग अमगी मथक्तने मासिदा एसओबी फान ngaktuna leina लाइजरा सिंह ngakthokpa ngamgadra aina laingak amadi mari leinabasingda hangladon tongan tongan ba university sing college sing amadi physical institute na loba examination kya amaso suspend tawkrabane aduba manipur university ki makhada leiba college ki mairoi singti covid ki antibody yorklabra aina sum hangna makhatan hanglagle atopa pau amadana bjp na irabot okre sit kunmanga sokre बीजेपी की एमएलए ओइनगा सिनंग वसक लौख्रब वांखै केंद्र की एमएलए युमखम इराबोट ngasi टाइप चुथेक लेबा बीजेपी की ऑफिस ओखरे थौरमसिद बीजेपी मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट टिकेना हाई हौगिबा कुमजा लिसिंग अनि ताराग तारिख की स्टेट असेंबली इलेक्शन की मतुंग इलेक्शन अदुदा नॉमिनेशन फाइल तौबदा हाफकिबा एफिडेविट सिंग असोइब लई हाइना केस थांगन रखपगा लोइना हाई कोर्ट मतम सांगना केस सतदुना लाखे मतुंग हाई कोर्ट जजमेंट अमा पिबिरकपसि थागले बीजेपी दी आइन बुलुंग लौजब पार्टी ओइबना हाई कोर्ट की राय अदु इकाई खुमनाई मागनम हाई हौसिक लेरिबा पार्टी की पोजीशन असी स्टेट असेंबली की मेंबर उमपु लेबदा ngasi wasak lebu wangkai केंद्र की सीनियर पॉलिटिशियन ग्वाई इराबोट wasakhiba asida बीजेपी की मपांगलसी कुनमंगा सोरे अदुना पार्टी की मपांगल लेप्तन हेंगलगले स्टेट असिदा पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन असी मियामना पामनबा लेंगा कंबो ओइरगले लेंगा असना मणिपुर सही मरी असिदा असौब अहुंब अमपुरकपा असिना मियामना पार्टी असिदा थाजबा हेंगलकपने पुनः मक्सिंग असिना मरम ओरक लाकदरब कुमजा लिसिंग अनि कुनिथोय की जनरल इलेक्शन दसु मियामना पपुंपाना मेजॉरिटी पीबीगनी आइबगी आसित पथाजबा लै आइकोइ पुन्ना मरा चेना लेंगाकपदा मियामना मतिंग लेप्तना पांगबिनबसु मांगना अपील तौखे सानाबगी पाउ अमदा मणिपुर की बॉक्सर बेबी रोजेसना चानु अमदी सनामसा चानु फाइनल संख्रे पोलैंड की किलसेद पांथोकलिबा आइबा यूथ मैन एंड वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की निपानी चनबा नबित भारत के मौचेंदुना सरुक यारिबा मणिपुर की बेबी रोजेसना चानु अमदे टी सनामसा चानु अनिना सेमीफाइनल मखोगी लंबा सिंहबु माइथेबा पिरमलगा फाइनल चंखरे एशियन यूथ चैंपियन बेबी रोजेसना चानु 51 केजी का इटाली की इलेन आरारिगा थेंगनकेबदा मंगा सुनोदा बेबी रोजेसना चानु माइथेबा पीके हाइंग फाइनल रशिया की भालेरिया लिंको भाग थेंगरगने सनामसा चानु केजी 35 महाकी मयुकना पोलैंड की दारिया पारादोबो मरी अमद माइथेबा पिरमके फाइनल राउंड कजाखस्तान की दाना दियागा थेंगरगने भारत की बॉक्सर नुपी तरेट अमदी नुपा बॉक्सर अमपुन भारत की बॉक्सर पिपान फाइनल चंखरे इंडियन यूथ बॉक्सिंग टीम मेडल तरागमथोय लौदुना इतिहास अमदी सेंबगमले ममांग कुमजा लिसिंग अनि तरागा निपान हंगेरी पांथोकिबा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप भारत की बॉक्सर सिंह मेडल तरा लौब ngमखिबने मखा तरक अतोप पाउ अमदसु इंडिया की ओइना मियोय लाख अनिगा लिसिंग मरफुद्रा मंगा हेड पॉजिटिव ओइरे मियोय लिसिंग अनिगा सुपना कुलुमदोइना लाइखिद्रे मणिपुर द मियोय मरफुद्रा निथोय कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे मियोय अनिना लाइखिद्रे लेबाक असिगा ओइना हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा ख्वाइदिगी याम्बो ओइना मियोय लाख अनिगा लिसिंग मरफुद्रा मंगा सुमने निफुगा माथोय कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे मियोय लिसिंग अनिगा सुपना कुलुमदोइना लाइचत अस्तेगी लाइकना बंगमदना लाइखिद्रे आइदि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की
report amana aire report asigi matungina hokiba pungkun mari SDM yoi lakh amaga lising umpuga taret chamri yankhai ga taret na discharge tawkhre aire hauju pabada laichat asinam yoi lakh amaga lising marfu kani thoi changwa yankhai humdai laikhidre koti ama lakh kunthra kani thoi lising umbudara taruk chumna kunthra ga mapanna recover tawbang amkhre aire laiba ga sikoi na pun confirm case koti ama lakh yankhai ga taruk lising tara ga taruk chama kunthra suba ga loidana hauji active case lakh kun mathoi lising jangkhai ga taret changwa kunthra ga nipan leire laiba ga sikoi na hauji phobada myoi koti tara ga humdoi lakh tara ga mathoi lising marfutra humdoi tara na covid vaccine kap thokre aire manipur gi wenadi aukiba pungkun mari asda myoi marfutra ni thoi covid 19 positive oire myoi anina laichat asdegi sian khre nauno positive oire basing asi tharak apan ba confirm case lising kunmapan sampan humphog ma thoi sokre atopa pau amadana European Union na Myanmar Janeran da athing batham khre European Union haina khangnaba Europe ki apan ba body asina Myanmar gi military leader tara da athing ba kyamrom thamjan khre athing basing adu ki manung da SS press tawba visa ban yaure military na lengak liba asina semle pen Myanmar state administration SAC na lamdam adubo lamdam adu gi miyo bagi hakpo khongkoi nei haina maral sire Lisingani kunmathoi gi February amadagi sadharaki pa chupnam sasan aduna hojik phawbada mioi chatret kunthra gani pan atkhre amadi mioi lising mari rom phajinduna thangkhe baga loinana mioi lising ahum chani humpoga mathoi detention tawduna thamle Mumbai de leiba old age home amagi mioi yankhai gani pan positive oire Mumbai param Santidham old age home da leiba mioi singi marakta yamdabada mioi yankhai gani pan de COVID-19 positive oire Panbal Municipal Corporation ki madungina positive oire basingi jawdana mioi ani amasu hana sigrabane atopa taraga taruk aman oxygen mathau tarak padagi hospitalized tawkhre oles home asida isolate tawraga leiripa mioi sing ningthine yangsile atopa yamna nungai tapa pau amadara oxygen wat padagi Delhi ki hospital sing kangaunare capital city Delhi ki anaba masing noma gi hengalakpana maram oiraga hospital sing da oxygen jamna mathau wairak pathagi oxygen cylinder sing wat padagi awaba chawna mayongnare hiramasigi matang da CM Arvind Kejriwal na haikre center na oxygen Delhi da marang kaina pibi dragadi anaba kaya siba yana leire mangna makha taraduna hojik Delhi da pung tari tagina taragani thui phawpagi oxygen leire masigi matungda loikhragani aduna anaba sing mrai pak tambangamdre government amadi private hospital sing da hauji angako phangna anaba sing paiduna leikre Maragasida Manipur University ke regular vice chancellor athobada apiyo MVP Manipur University ke regular vice chancellor ama apna bakidamak Delhi High Court na rai pirabanina athoba matamda Manipur University ke vice chancellor ama apiyo aina Manipur People Party MPP na Manipur sarkar ki pungning chingchilagle ngasi party sigi vice president Dr. S Ipum Sana Presta thadorpa serol asina airibade Manipur People Party na sok lising amaga sampan umbudara nitoida anba Laingak Perakpada Chief Minister Alimuddin ki matamda State University wali lengkat kiba Manipur University dagi Central University wairaptana South East Asia dalaiba lebak kedagi Bangladesh Burma Thailand Singapore Malaysia Bangkok na chingba lebak singdagi mairoi singkya mahi tampal lakiba singdagi mahiroi ani PS degree phangduna chatkiba yawkrabane Manipur University asi MPP na sahi khuding ki lengkat kiba numita haikat lekat tamduna mahiroi khunai asibu awang butak pukana pukana dun matam chupada lerakle University asigi BC oiramba Aditya Prasad Pandey gi chana kanglon bo janing tabadagi mahiroi lup sing oja sing amasung staff sing na Pandey University gi tan thokibani aire Manipur High Court na IAS officer oiramba journal singbo BC in charge oina matam kharagi aplake Bharat ki president na Pandey lautu ki basahi hom sure adubo University asigi regular BC apagi motta in charge matik ponduna Thambai basi MPP na nungang bapawe. Maramaduna Delhi High Court na rai pirabani na Manipur University ke regular vice chancellor athobada happy na ba MPP na Manipur miyam ki mot silaga Manipur sarkar ki poning ching silagle. Makha tarakbo atopa pau amadaso Nagpuri bi DSP Silpa Sahu ki mathau tamjaningai ne. Laibak asigi khamthengna COVID vaccine na bugwana riba asigi frontline warrior amoina Lanthengari be Deputy Superintendent of Police DSP Silpa Sahu ki duty tamjaningai oire sarba nungsa amadi awaba kaya nathairaka masagi mathungna lei khangjabi asi Nagpuri be amasuni magna
Makutta cai ama paiduna lambi chatpasingda COVID ki guideline mapung phana ngangnaba miyamda khangale. Maoist na sogal laba Chhattisgarh gi Dantiwada mathau toribe DSP asina masagi amade mabuk nungda naupuri angang adugi Kudung thiba kaya adu nathairaga miyam gi damak khallaga mathau tawbagi damak maigai kya dagi thaganarakle arubida content sing asigi marbai pau hara asibu pau tamjariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri bukna mapathaga jari channel asin adom takkanarabadi subscribe tawbi division subscribe tawbi romoloinana like and share tawbu so kabi gunuk namakpo amukhana thagajari